Opisyal neng barangay in Pulong-Bulo in San Fernando, kapamilataning batas apirmado ng PBBM. Ayon report. Formal neng meging barangay ing Pulong-Bulo, king siyudad San Fernando, Pampanga. Lalam ning Republic Act No. 12280, apirmado ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. inyang September 7, 2025. Agpangking batas ating ning sariling territorial boundaries ing bayong barangay at makatanggap yamo rin iting gustong Internal Revenue Allotment o IRA aagamit para king panyulong at pamamiemas masanting nga serbisyo para kareng residente. Ing panukalang batas, original neng sinumiting dating Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. king Kongreso ana mabanwa neng milalabas. Ang kaking isunduneng Representative Micah Gonzales. Asahan na naman ring residente ning Barangay Pulong-Bulo ing mas matutok a serbisyo keti. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.